Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 10 umurongo wa 13. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 10 umurongo wa 13. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusangi mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kubyihanganira. Amen. Reka turebe urwandiko rwa Yakobo ibice 2 umurongo igice cya mbere umurongo wa 2. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2. Bene data mwemere ko ari ibyishimo byinshi rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na kimwe. Dusozereze mu rwandiko rwa Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 12. Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 12. Bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishano, ahubwo munezerwe nuko mufatanije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishime bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Amen. Ndagira ngo uyu mwanya munemerere tuganire aya magambo. Intego y'ubutumwa bw'uyu munsi n'imyifato mu bigeragezo, uko tugomba kwitwara mu gihe duhuye n'ibigeragezo. Mbere izi nyigisho ndasobanura ikigeragezo ni iki. Icyo ni igice cya mbere cy'izo nyigisho. Igice cya kabiri ndavuga amasoko y'ibigeragezo. Igice cya gatatu ndavuga uko tugomba kwitwara igihe duhuye n'ibigeragezo. Reka nsubiremo. Izi nyigisho turabanza tuvuge ikigeragezo ni iki. Igice cya kabiri cy'izi nyigisho turavuga amasoko y'ibigeragezo. Igice cya gatatu imyifato igihe tugeragezwa. Ikigeragezo ni iki? Ikigeragezo ni imbogamizi, ni inzitizi, ni umusozi, ni ubutayu, ni igisibya. Dushobora kuvuga ibintu byinshi dusobanura ikigeragezo. Ni ikintu kuba ku muntu ataciteguye kandi atagishaka. Ni ikintu gihagarika imishinga myinshi yateguwe. Iyo umuntu ahuye n'inzitizi n'imbogamizi, amaproje yose yateguye arahagarara. Wateguye kubaka inyubako ziradindira, zirahagarara, ndetse n'amakwe menshi arahagarara, kuko wahuye n'imbogamizi na obstacle n'inzitizi. Ngira ngo Abanyarwanda ibyo barabizi, tibatinda dusobanurira
abantu ibigeragezo, inzitizi, ibyago, ibyo abantu benshi n'abantu bato bashobora kuba babizi. Reka mbanze mvuga kandi kantu kamwe, ninde uhura n'inzitizi, ninde uhura n'imbogamizi? Abantu bose bahura n'inzitizi. Abakuru bahura nazo, abana bato bahura nazo, abize bahura n'inzitizi, abatarize bahura n'inzitizi, abagore n'abagabo, abakobwa n'abahungu. Nta muntu udashobora guhura n'inzitizi. Nicyo gituma dukwiriye kwigira isomo. Nta gukwepa. Umuhanga umwe yaravuze ngo umuntu abashije kugera i Kanani atanyuze mu butayu, ngo ubutayu buzamusanga i Kanani. Ukakwepa ubutayu ukisanga uri muri Kanani. Ibyo nabigereranije n'umuntu wagera muri Amerika ataciye kuri immigration. Immigration izamusanga Amerika kandi ntabwo bizamubera amahire. Umuntu bashije kugera i Kanani ataciye mu butayu, ubutayu buzamusanga i Kanani. Kandi niho bizaba bikomeye cyane. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko nta ushobora kugera i Kanani ataciye mu butayu. Reka dukomeze. Turashaka kuvuga ubutayu, amasoko rero y'ibigeragezo, amasoko y'ubutayu, amasoko y'umusozi. Biva he? Icyambere biva kuri Sekibi, ariwe Satani, n'amazina yiwe ni umushukanyi, n'umubeshi, n'umurezi. Niwo murimo akora, n'intare izerera ishaka uwiconshomera, niko Petero yabivuze. Aho niwe chef w'ibigeragezo. Amasoko atatu, iyo ni isoko ya mbere. Isoko ya kabiri ni umuntu wenyine. Umuntu arashobora kuba isoko y'ikigeragezo. Umuntu arashobora kuba isoko y'ibibazo. Umuntu arashobora kuba nyiribayazana, akarwikururira. Hari ikinyarwanda kivuga, nimba ari ikinyarwanda cyiza sinzi, kivuga ngo urwikururiye ararusoma. Ubwo niwe wabizanye. Hari ibiterwa n'abantu cyangwa bigaterwa n'umuntu wenyine. Yesu aja mu butayu ahunga, yarahunze Herode. Herode niwe wari uteye icyo kibazo. Abantu bashobora gutera abandi ubutayu, kubinjiza mu butayu. Ariko hari n'ubutayu abantu bikwegera, abantu bikururira ubwabo. Ndagira ngo tureke gutinda. Iyo ni isoko ya kabiri. Isoko ya gatatu ni isoko y'Imana. Imana ubwayo yemera ko abantu bageragezwa. Imana ubwayo yemera ko abantu banyura mu butayu. Ibice 8 mu Gutegeka kwa kabiri biravuga ngo nakuretse unyura mu butayu kugira ngo ngucishe bugufi, kugira ngo nkugerageze. Imana yemera ko abantu banyura mu butayu. Icyo gihe ndikiba ari ikigeragezo cyane, rihinduka ishuri ry'Imana. Abantu banyura mu ishuri, abantu banyura mu butayu. Iyo niyo masoko, amasoko. Kandi ndumva ndagira ngo mwabyumvise, isoko ya mbere ni Satani, isoko ya kabiri ni umuntu ku giti cye, isoko ya gatatu ni Imana. Imana irashobora kugerageza. Reka ngende nihuse mvuge uburyo twitwara gihe twageragejwe. Umwifato wa mbere ni uguturiza mu kigeragezo, ni uguceceka, ni ugutuza. Imana yabwiye Abisiraheli ngo bazenguke bucece Yeriko kugira ngo bataza gusakuza bakabivamo ntibaba bagikwije inshuro Imana yabategetse. Guceceka mu kigeragezo, kudasakuza mu kigeragezo, gutuza. Ni byiza ko dutuza mu kigeragezo.
ni byiza ko dushinyiriza. Ijambo ryitwa kwihangana ni ijambo rivuga mu kigiriki ngo ni ipomene, ipo hasi, mene ni ukugumamo, ni ugushinyiriza. Igihe wahuye n'ikibazo ugashinyiriza. Umwifato wa mbere dushobora kuwita gufata akanwa, kandi aho kibereye icyago ngo ni Petero yavuze ngo ni ikome. Ikinyarwanda cyinshi ndi abantu bamenye ikome, ni ikome cyangwa se ikombe ry'umuriro urimo ibishitsi n'ibishike. Ni umuriro, abantu banyura mu bigeragezo bimeze nk'umuriro, fe ardent. Abantu banyura mu bigeragezo bimeze nk'umuriro. Ubundi kandi biravuze ngo diverse, bitandukanye, bikagenda bihinduranya. Ejo ukarwara umutwe, ejo ukarwara umugongo. Ni inzira nyinshi zo mu buryo bwinshi, ariko ngo twishime kuko dusangiye imibabaro na Kristo. Icyo ni icyambere tugomba kumenya, tugatuza, ntitubwire umuntu. Muri ibyo yarabwiye ngo bibwire Yesu, niwe nshuti yebuje, nta n'indi wabona imeze nkawe, bibwire Yesu. Umwifato wa kabiri, Imana niyo kwizerwa. Imana, iki cyo kigeragezo ntigihindura gahunda y'Imana. Lewi Petrus yaririmbye indirimbo y'162 mu Kiswahili, iravuga ngo ahadi zake zinasimama katika kufa, katika homa. Niyo haba ari mu rupfu, amasezerano y'Imana arasohora. Ibyo Imana yavuze niyo bizamera gute bizasohora. Nicyo gituma udakwiriye kwiheba. Ibyo Imana yavuze, Imana niyo kwizerwa. Uwo ni umwifato wa kabiri, kwakomeza kwiringira Imana, ukakomeza kwizera Imana. Umwifato wa gatatu, hariho umuryango wo gusohoka, hariho irembo, hariho voie de sortie. Imana igira inzira nyinshi. Muzamwibuka bene data bari bafungiwe Lubumbashi, biravuga ngo 96 watoboye amazi muri gereza. Imana iri yaranja igatobora itiyo, abantu bakanywa amazi. Imana iri yaranja igaca inzira mu butayu, igatembesha amazi mu kidaturwa. Imana idufashe bwoko bw'Imana guhagarara neza mu bigeragezo. Nta mvura idahita kandi nta joro ridaca. Reka dusengane Imana dusoza. Mana yacu turagushima. Abantu barimo banyura, barimo batraverse ibigeragezo, turabinginga Mana ngo baye kwihangana, bamenye iyi attitude, bamenye ko dukwiye kwifata, bamenye ko guturiza mu kigeragezo, bamenye ko uri wo kwizerwa, kandi bahumura amaso, ubereka irembo ryo gusohoka, ubereka kanzu uzucishamo abantu bawe, abantu bakarokoka. Kubwa Yesu Kristo mwami, amen.